Hi everyone, my name is Victoria Jamatia. I'm from Tripura. Today I will show you the Tripuri way of making rice beer. So please continue watching the video. Ge yong tini omo nini buskang ni beraza gola hai omon bai kisa sai khana rogradi Among ke butuk teisa koto ke snaza gola koto bangke bonang ke darkai teisa koto ko berama rok dai kuklagi barat rumani bongka thila puja astang di jeman lapra rok ro so botol sa ke butuk kaisa klaite gei patro mitro ring klaite gei je kha furmani ke kunu kobok lai gei lapra go chema sunu sa no so butuk sabai sing laite la kebla amno butuk no kebla no joto pal no nunglaija dhinno pal kobok paila klai जों जे हा हदा खाइ फेकेन अमनो खालाय के जेमन तबाव लांप्रा रदि पादा अंदि सभा श्राद्ध शान्ति इंदि जोंनि बाबा गरिया न सासि अमनो कारै जों मुं सासि व्यवस्था कसि गरिग्रा सकां तुइला चौबार सुं हनै सि हम ददम के 7 दिन ने आगे तबो बुइसो हसनि सासनि चैने हा जखन जों चैलायला हा के चौबार हि सुंलायगो चौबार न बाति बगलायगो उचक गोथार लायति साइना रोंसि चक गोथार बायसि बाबा गरियानि याकुंगा पांगाय तेल लागि जे खाइजांनाय खाइगि जोंनि फुजा बाबा गरियानि जे रायदा खाइजांनो खाइलाय आसुक जों मन कतरखौ गयनो खाइलाय